Yes, muri Rubirizi Center webere kubona ugeno miss not following mu kutugwe twa YouTube isayeji turahanuya kandi mu studio zetu eza Rubirizi News Center TV wasiba kurungi aje bare wasobanukora nakorera izoba mu program yetu eji nabajeta akameza ningasi akatebe ngo twaba tucyondereza Enshonga nyingi tugambere Enshonga nyingi zitazimuna zimwe ezo kwatu mu hanga Uganda amwena na ombyanga ebindi byotorire mu district amwena na ebicuye capital amwena bimwe urabona ko izoba nizana no mukwengufu umuntu w'amani wasibota so amagaraga ye yanzure abari bakureba amazina Kaburijo ni Bizimana Daniel kandi chairman wa Nyakiranja umuntu murundi Kagambirizi wa DKF Kagambirizi w'ikitongore cha DKF Foundation. Okay, bitumurara mutaba DKF Foundation. DKF Foundation ni nano murebe yayizo website nara kumanya bimwe uyonje na irashon ne tambaraji cyo kubanza omuramo rwitu ningasi kakabonera kutamburaho no kureba mutwarika aha muntu wa Burijo. Yes, yatumanya twamumanya yamanya ebigenderwa byitu abakuba kigendero cyukuru no kureba ngo twatagetinga abantu bo n'ababinyaruguru kureba ngo bagira ubuhereza ahibu kwetagisa kandi twabwisyeyo omuringo ubwo kwataraho oyamba mutayi wanje amazina nabanyita Ramadan programu nabajeta akatebe okuchondoza ensonga zari zimwe kandi zukaba kuteka musente naba DKF Foundation naba kuteka musente ko rantubishaho ensonga ke zona twineyo nana abistongolo cha Land Star basangwa umutawano kanso ya Chamunga kandi niba kugira nti wano rakubona gino miso no kumanya ebe yitaka ningase okumanya oburunjo buri mu yitaka lyawe basa kubona ugino miso kwano riteze cyapa umanye value eri mu yitaka nonda kombeka echombeko chamani basa kubona bakora plan bono bakugira nti bayicire kandi bino mahunga ko tuge bitubinje rekatandikira nuya tubuze umukonkufu omukuru Bizimana Daniel atugambira Enshonga ko zone zitambura mu ihanga turi mu Enshonga nyingi nakurwanya mwazo ba omukuru aba FDC aba DP aba NUP nane binde bina ninda NRM muri ne batizo mutwe mbata cyo kugira ngo baze kutizera baze kwegitara NRM baze kutesa icyo kubanza ebyo bine bwagamba turi mu ngora ya multiparty umungora y'ibina by'ubutegetsi umuhango aha buri mitendera. Yes, onka kikukira kurebwa munonga neberi parliament ni bajiro ukuru ry'eberajiro konkomo natekwa kuba harimo emitendera kweri kutambura arukura house ejo nabari speaker abarukurataho neberi parliamentary commission na ba member abandi nka leader of opposition commissioners na ba chief whip na bandi konka ekikuru munonga mukuru wa parliament na bari speaker wow. So speaker naruga mu kibina ki ejo niyo hat cause speaker naruga mu kibina akiri kwebembera ihanga cya National Resistance Movement. Yes, now okuterwa muto kwanogeza kumanyisa tinkumanyisa wanogeza okuterwa muto muringoki barwasa yeje bakwata omugana ganti bakwata bikutuka bakwata bikutuka nibare nomaya izoba omwemeza kagera ngo bagene baze kutesa konka ekitongore cyane kibena cyane kucaje tutwasa kuzayo konka tureba ngo bamwe barene bagira ngo tubase kuza turebe umusebenzi cyaba natwetera bikiye noreba ko kwano teratoki sajyo mbutegeki noreba kizibe kiri mu yango twine abategeki ababyo gutegesha b'emiringo ebi twine bakuronde byabo bunana rondo mushara no kubaki na nebindi twine nabarukuronda nabagireyo korera abantu so omuntu arikwagira korera abantu takayanga kutesa wachetegereza ene stocks zone za kubasa kubahungu hati habeho kutesa turikari yeki isuru kwetaga twena
ubwo naye agire kukorera abantu konka uwo kugamba wamuletera cyo kugira ngo mutese mugire Enshonga yimwayikaho akaboycottinga naba narondebye na no gukora amahurire icyo bakweta kuri ya show one okweraga cyo kubanza nuko nango n'ubu akugite ibintu byo gutegeka byona bikiri ahansi akurugira wanoreba enamba ya ba member ba parliament ba NRA so no mwakurwo mu ishengero tikuzibira ishengero kusigara n'irigendo misho n'iritensa habo kuba number constitutionally ehikiri barabo ababo kwecanga kwedema ngo ataka ko parliament ukujya n'ingendo ku wastinga time bayicandira Enshonga hikire netubantu ntugireba Enshonga iri mudiro iri honorable bed bwana kabe nagamba simanye bakakwata abantu bitu babyo mbahome baona ribosegirinya sewanya na nabandi abizwiro mbahome Zebyobutegyeki ya kugira ngo tuzahameza no mwebezi wihanga tutese ubwo kuba buri muhanda oguhishikiri abo kuba ihangere kuyatwatera karuru dine uri akwasibwe mukama wali mwebezi wali urugiro mukeragiro tukazo mukarura abantu bingi ukano bareba ugomba byo na bya leta konka finally chairman wa electoral commission kinu yarangirire owo yarangirire aine mandate yo kwebembiri hange emyaka 5 so ogo muntu wa netesa zone zo kugira ngo araho ba prisoners bari kuna so nibega kutunga justice water test ze nawe no bano sanko muntu ali ayitaka erine cyapa konka iwe otineho bwana nyine so nikibane kimanyisa ngo mwaba mutekire mu kurembeza wihanga kurembeza wihenga after kurugo mu karuru na no kuswayaringa constitutionally kikaba kimanyisa ngo yayebembera abantu bona abamuhagire n'abataramuhagire so mwino kwikirizana ebyo butakanya bwanyu bwe bugombe ibintu mazama bitarubazo muzo mu ntesaganya ezemirembe haba aruho abakusasirwa basasirwe haba abakuvunana bavunanwe bomberagira mwene kintu kirugeyo onka mwati na muntu cyo timu kucyenda ati nono yenda ki tokwenda kutesa tokwenda kwekaragasa solution neya hatu nho tukurebera umuntu naragayo amana gandi waza kuleta obuvuyo kw'abantu bari mu cyo gukora bakuza kwegereza buvuyo business z'abantu kuzishisha na nebindi umuhanda go kutesa no gukumara byone oba mwateseza kandi president wihanga aine mandate mwaza kuteseza hantu hona nangwa no wari kuharunda for security reasons mbasa kuzo mu state house mbasa kuzo mu state house ya nakasero ninga aho yabeta hona mbasa kuza cyankwanzi mwe ni isazelyo no wari kuba arurumu no mwanya gutebekanisiwe guri kumwetororeraho nka in charge deri mu nkabagenyi abari kwenda kure byanyu no kwishika no kwika no mwakwenda kureta mu abandi bantu bakuru kutesa asongero onka president nasagarali head of state umuyembezi nkoko yatugambera president his excellency president Yoweri Museveni no kusigara ali commander in chief yes wihanga Uganda umuyembezi w'ikibena cyano ari ahera ubine koko muhuriro arona saba America ebase kwiza kunuya kugira ngo arona saba bazungu bizo mu Uganda bakwata Enshonga ezagamba ngo bakwata Enshonga zo mu bizo yanga ezakora zitayiceri ecyo kubanza ngenda ngo baze mu kimanya abaturikize ngo ihanga Uganda ari independence kuruga ukumure nankaga nebiri nibwo twaruga umubategeshe bamatwari mwe no kutambura hantoli mu kwetongora mbuye now na America yari kusaba independence yayo yayisemyaka 200 plus so tokuragira ihanga president wihangerindi kwiza kumara rebizo era ko mwebembezi wanu hona na nabantu na nabandi abo ba stakeholders bihangire nibo basemereye kuronda imihanda ngo kwihangarira atambure twena kutari kugira ngo nitwina buturu kusaba obwire bwo kutiza obo tukagweya muri kumwenda nkaga nebiri okwiyaho nkaba heru nibabasa kurira ntubasa kubeyambisa nkabanywani bitu onga tukubeyambisa kwiza kuragira tubeyambisa nkabanywani bitu embazona ngo at least chaita gisa entekateka zo kutesa bazizemu umutima murungi ninga si bazifandinge aho norebe byesente na bibugumire konka tubakaragira umuyembezi wihanga by the way president wa America Bo Jordan na president Yoweri Museveni tubuhaburwa
arengo wensi yona bana bari harwankemu yo bwa president oyireho ne bahura emyanya y'ibari kwebembera n'abantu ekishacha ukabona ne ba his excellency akubabona ize bona ne ba his excellency head of state bona bararo mu state house zamahanga gabo so tariho ndani swedi yabo onyene kurungi kuyaba ndani seroho ngo nibabasha kuhaburana nko umuntu wamwe yambisa kugira ngo agire ki yakwabura akubye bitwoko bikutambura okay tugenda omisozi twarangwa n'ensonga eziri omuyihanga Uganda nana bimwe ombibina uko kuri ne bitambura omiso twagaruka mu district ya Rubirizi tureba ngo especially katukwate tebeji iyo mugenzi mukamaranga mu cyumuro cy'umujyi honorable Gomesiza Joseph tureba ngo tubakora kugenda omiso narokora ngo kutera karuru ningasi kugenda omiso iyo kiri no kikwata no kigambo ki no ejashonga iyo naba muri nakorere abamwe eminyeto ya rugaya tangana no kwekarakasa okugira ngo bose bana barugayo kandi Joseph bari bakikwasa cya personality ya katana one of them Enshonga nyone ndeba ngo arufitego mutwe na guterwa bushi icyo kubanza entebe ko kumara kuba vacancy icyo kufora vacancy entebe ni kintu ki n'ibintu nka bibiri bukuru ningase bishatu icyo kubanza wara mu election bakakwababera kote ne basa kugira ngo entebe sigare vacancy icya kabiri wasanga utabukire nko mutwe Dr. bakaprovinga ngo umuntu atabukiro mutwe edentebe ne vacancy ningo umuntu yafa so hadekiro umuntu akakora ki umuntu akafwa so no murimo wa speaker wa council ya district ya Rubirizi kwandikira electoral commission body ngo twine vacancy seat twine entebe tari muki muntu deriyo electoral commission ekatandika ekata umurumo gwayo munkora nko kutoma mahurire aha mwanya ogwe nko kutaho ebiro atandike ko checkinga register nko kubarateho no kubaratera karuru entebe kizurizo ekikore ko muntu naye karakasa tinku kireba oyireho ebiro byo kuhandikira electoral commission byaba bihuireyo bahuname kandi byaba bitakahuireyo bategereze kansone kimanya ngo nabarakinga membo umwe ayafire ekintu kiza kuterera ensonga nkezi baba nibazihurikiza ntwiza nka tukazibashobora nubwo karakasa tukubayo ako muntu nana amanya urugendo urwa kuza kukwata bakahikaje amakuru gacho ngo tubakubimanya muringa sibo kumanya mitendera tukugira ngo tubakubimanya naturally okwiyaho tubakufayo kubikuratera no kubyetegereza obona fubuli omu publicity ya district abo kuba district esemere kubeine PRO wayo kusoborera abantu ahibahika ahari songeje aho nikiretera abantu baguma batebekine bategereza kandi electoral commission district council yatajahandikira take following akwa nebe bayida uyone ye 14 card ombarajiro take kuchimanya no bya kuchimanya ngo umuntu akafa kandi bamuzinga because bya government nibikorera aha buzurizi oburi umbuhandiki no bakuzayo bakazika ejo nata kwenda kuchimanya abo kuba nana ategereza okumugambira ombuhandiki okay tugenda miso no kwata nsonga tazo mwana zimwe turi akameza bwena twareba ngo obunafu muri publicity n'ingas communication ya district okugenda miso no kureba akuba electoral commission tayine bizibu batamugambire takuza kumaye kugenda omiso tuno mukuru Bizimana Daniel mukengu from political show yes ubwo no muzibu kandi bari mu yesigana cyangwa muri baro business center naniwe nabasako no commenting ngaho otugambire kandi ujena n'icyo wakwasa kubana utesawe turebe ko mutawasa kubantu jeno miso program eji nyeko ni tambara mpara omiso mpara izuka kuteka musente naba DKF kitongore n'ikikuya mu muntu wahansi kandi kitongore isazamo kwizo mu district ya Rubirizi okwatira wo guwena ayo no buremizi hamwe no kurebeka mu cyarito emutunguka mu district ya Rubirizi aho kuba bono bakora okupromotinga health na no promotinga education hamwe no guhereza obwa abantu bakwitaga utakarugaho turagenda omiso turunza kureba Daniel Bizimana turi mu nsonga yo kwenda kuhendera
iyo cyokora ngo kisime kwanchukorwa mu district ya Rubirizi ako nora mu ndaro nyingi abemezi bakwatagana mbibe yazamo byeminyeto manyete biko kwarwa kusobora armu abantu bitu kaburikiro abagiga batakukirizangana niyo nango bona muri bati tingwa kukimanya nice n'ubuhabuzi cyo kohereza wana ubuhabuzi bwo kubanza tuyina bebezi b'emiringo mingi tuyina ba kuruga district ya person kikahansa LC1 kujya local government tuyine ba legislators ba member ba parliament tuyine naba chirinju ba district age so onuka omiringo mingi tuyina abakozi ba government abari kubasa kwabura Enshonga tonka kichona nikikorwa abembezi bona bambakorera hamwe as a team abo twabintu tureba ba legislators bano wakaterera bano wakunu ari kugira ngo omuntu kayafira please district mwine ntekateka ki abakitaka baritira korashi kwekarakasa tureba na district ne yanukura ne ha position yayo aha Enshonga ejo konkati okunama nikibane kimanyisa ngo politically hakirimu okwebaganisa omuringo obazaho omuntu ayisha maybe yabataraho nishitwera yabatizire tuzakufuna ntuba tutarije so atosanga arimo kusikomugwa konka abantu babaruko bine cooperation nikibane kimanyisa ngo nebi byona bakabere babisoborire abine interest yo kuzo mu ntebe ejo ninga bari kwenda kureba ngo ikintu cyo naco cyaho Okay, turiyo tumarira na kubuza akabuzo kamwe. Yes. Tiko mahono za kangaro kama koko kuchima ngo ebyo senior. Kuruga twatandika. 1990. Binyagura uburo nyogikana ne yebemberwa MP na kogo Fero Majesi. No, ngambere. Nuko kiri. Ite bunyaruguru kokara Fero Majesi takajebembera. Tukebera Ephraim Kamunzi. Sorry. Aha. Numa tuenda kumanya tutacha reframe kamuntu okwisana namwe bibezo gesa cyaro MP aya baso kugira ngo yatwaza kurunje munyaguringa si yaje bembera je no cyo kubanza ninza kubanza na kutemero mbanta bebembire bunyaruko atinyo Ephraim kamuntu tinkumubara kuba isisi bamara kubesharaho tukesigarira nkisaza tukebemberwa former Chief Justice Honorable Bart Katurebe we abandize kuba member wa parliament wa Bunyaruguru yakora ministry nyingi akabaho minister wa regional cooperation yaba minister wa trade yaba minister wa health yaba na minister wa justice kandi attorney general yaruga yoko yaba supreme court judge yahendra naba chief justice konka omu harugaho haza honorable Tarebireho yakora bi yakozere haza honorable Gaudi yakora bi yakozere haza honorable Kadeti yakora bi yakozere haza honorable John still on a current MP konka bohona buri muntu akakora cyabera semere akora but hakibuzo cyawe cyangu honorable Bart Katurebe nodirebe eteje kuza kufuka hospital ugazi nuwe yagire seraha ari state minister wa health by then akabana akora na honorable Dr. Makumbi nuwe yabare full minister Bart Katurebe tarombekera health center for ejo yonka akombekirwa ro ya Chenzaza yayombekirwa ro ya Katunguru na nebindi omwoga gwe na hati nitukirewo mukururo Katunguru bariyo binirwaro Chenzaza binirwaro hati birwaro politician bagamba kufura hele hospital nuwe yasigeraho foundation nuwe by the way ako tukatine na siye tabakani basemereza cyamuhunga ninga Enshonga ninga Mbarara yarwana mnonga yatuletera irwaro ngo kubana hurira abantu bagamba pa on public ati abantu bagoberera history akora kubona hurira atukolire cyekera konka tane cyakoze buri muntu we nari kusibira rugazi akazara akatungo buzanzabi ninga bakamongerayo abe namanya ngo owestinisa Bart Katurebe nuwe yatiraho musinjogwe nuwe yari abo kubana building stone wazaho kurugara kumwenda cyenda na mwenda ekatongozebwa Alhaji Moses Kigongo gonga explain televiziyo abantu nibaruga history baza omu individual baza kubana politics baza mu kubana n'ibintu but Katurebe nuwe yakoze ro mu muhango then nabandi abo nakugambira bakakore babire basemere kora bagumizamo
akwatu wano lenka honorable Gaudi ekintu ky'amasanyalazi kikamwetoreraho munonga yagaleta wano leba honorable twalibireho akakyusa olulimi olunyankole twaba abanyaruguru abali constitutional wano leba honorable Benjamin by the way ni mtana nicho kugira ngo umuntu yaba member parliament bagumana bataranga wakozere busha tokuza mwisenge at least okurahira ko konka ni kufora ngo atu wastam nora ni atu ngo muhirwaro harme bitanda ni bibero ho bayire donated by Benjamin Cadet no nebyo nabyo akabereta wano leba unaona lebo John na uko izire za seed school za korachi ziza so ni ntakonka but katulebe is the mental nwe ya twihire mbwenu kutwebembera no ya rije no muweza nitweza mukama yangatia tweza ibintu byatambura ministries yazamu oba by the way akakora ebisanja akakoma kandi akarugama ine good record katulebe tarabire bite mwe baramusindire mu karuru as a political failure no katulebe akarugamo in 2001 abasigire bizire ne bahanisana omukusinga singana okuba musinga cyayenda omusinga konka ebyo tutuye nabyo bunyaruguru konka katulebe akibuza cyo banimbuza cyo nayitorora ho munonga katulebe akatwanire bijuma kandi umbwiro kandi buri generation ino bwire bwayo ine nebiru kwijja hati tukabani turaguza cyamunga tukanturaguza ishaka tina huwa bero mazati bitundwe marira sana wale akona kampani refiringa no bakore murago bakurifiringa Nairobi no bakurifiringa Ntinda bakurifiringa nkahibona tini rwari ritakora refaru konka wale umuntu bamwiyaha bakamutwara cyamunga ninga keya utakadira tulemerwe anturugira ni rwarachi no twara namba region no bamurifiringa nabo kino kikwetachi nabo kino kikwetachi so Western is honorable but katulebe kandi former chief justice wa Uganda umuruma akagukora ngo kugwabere gusemerera mawe umuntu nakora ikintu mbwire bwacu okay honorable Western but katulebe magunda musaje rango icyo wakoze ni cyangu njira narabamwe abakumanya history nibabumanya yes kuyaho ababato abatakumanya history anyondo muto kubanga hati sofanye n'emyaka 42 konka waba no goberera waba Enshonga iliyo mwanyu to kujigubusa misho ezo ministry no basano ko yito umuntu w'emyaka nkaga arime kuzukutema temera to kugira ngo naremwe ngutaku amwe bakufayo ebintu byakoze byona umuntu takabifollowinga abamwete bakufayo konka wano okunda buri muntu cyayizire nakora nabo bona kabe ba honorable Gaudi nakwereka byo nibizire bakwata njimaza kunkurondo mwebembezi mukuratira hati sifofactory mu foundation ndiyo ni nkuratirira ebintu bya patron witu mwami David katulebe ni nkuratira kimwe hari kimwe abo kandi mu rwanje kunkurabo mbantu bambuza abo kubanyonyine ndi atask impango nka publicity mbambuze kandi byona harimo neba kutubeherera harimo namazima konka foundation yaneza kura na harimo nabakugirwanisa na harimo nabakugiyisime byayo abantu bona nimbani mbetaga omuri ekyo kugira ngo nimuza kurire cyogu nkure cyoriya rero mwitunge ombazi gwebyo ati nka patron ekindi kummanyaho mwami David takubasha kugamba ekintu ekyatarakole Dauka kusuko kora gasozi bizembeho ati no lebo tunabona bona soko banka ba David is a David ayino mutwegwe nabandi ate ko nkuriza mu studio ya niza no mutwegwanje nagerebe nasobya bataka biteka foundation ne babiri byanje nkomuntu so David omutwegwe enkoraye emitwalizeye no muntu atakwenda gamba ikigambo kikomo mu muhanda takunda challenges ezibari kumutekaho by the way narebera abantu ungano kiza ku David no munyaruguru wenyine agwenso no kimanya ngo turebera abantu abakukira kutura n'abazungu mu America Canada wanoteva Australia nabandi no byakwizomu no runyaguru wamwebere rumweba na Kampala to kwara abantu baza Kampala myezi mukaga wambuza akora mu cyumba Uganda wayi umusanga Kampala kuteka mu Uganda umwana wa nyigoro bana yagenda no mu taxi nabana takwenda kumanya nka David is a real munyaruguru akona ya nagamba nigiro wizo mukamurero
turi aha finals za DKF tournament nankatina kureba ngo umuntu notura n'abantu nkabo abera mbanda ko ngato kucyusa ki urimo turi kwitera busuka so atubamwe n'abantu nkabo numba n'umanyangu mwine abantu benyini abari yakinyusi so mwadira ngo twafuteka rugobo rutebi onyine numba n'umanyangu umusiza nuwe mwitegereza so ebintu nkebyo nibyo turi kwenda so bona bemeza bona afite matembere nyuma bakakora ubwa kabe ba RC5 bakabega baguba tino mwebemeza rukora akakora bushe bityo ndizo nsabutane kagomba tugamba amwebembeza ndizo uko kubizana bakora akastabizimana akora research atugambire ebyafayo nakaka korechi yakorechi turebe nane cyo kureberaho cye nice twasa kwanta mugeraho ngira ngo bizimana sibura abantu turugara nkaburijo nasibura abantu abatwurikize ba bisaza ritu ya Bunyaruguru na district yone ya Rubirizi atalaji nabo wanje nyakiyanzo mu Ryeru kandi ninyende z'abantu bona kureba ngo ba member ba DFK founded by David Catholic Foundation kugira ngo twatahamu twaba ba member kandi twajikunda abo kuba ebijuma no tumesiga ebijuma nituza kwane ebijuma bukumara buri muntu we na isanga ari mu foundation no ma foundation kacheda chikangemo nori abantu ino bina we box twine za nigina twine za sako oguno mukago muhango kwako kuzomu asande wazo muka box bakora wazo musako bakora wazo munigina bakubunjira atutwena kutwa turi mu foundation as a member abantu ba Bunyaruguru ikintu ntubandwendaki mwine patron wanyu ari kugira ati ecyateganisa nikiye ari kusesa ayinde bakagabirizi turukongera mugiye ngongera mu yes because abantu basi no miss okay muri Rubirizi News Center kandi programu nakameza ninga sijete akatebe tubatustamera tukugenda tukore Enshonga zimwe na zimwe on politics tukwate Enshonga na Enshonga umuntu ambizo izukana babiri bigambo kandi izukabuteka mu center n'aba DKF Foundation atunena n'abarandi star utakarugaho program challenge geno miso nasigara nshira Ramadan chimiri kandi tutawa musa kuruma na story ya